na nthi ingi ningwithangi kuelesia aya ithanguni oye ya kelibe no movo ma connectie muvia wa EACC itina wakwika ukunikili ni wonanise kana muvia wa KRA katikati wa mebea ingi indi ya KRA niyo amongst kana niyo yi katikati wa nthila muno mebea ila yendese ulusani mwingi bandi ya Kenya tukunikile nayo ethangu ya The Daily Nation audio wethangu ye wandikitwe Ruto answers US 90 ni tina wa US kwithwa yikulia ngwatanio ya nthi ya Kenya na nthi ya China na indi mundu Ruto nusungiye aelesia ingwatanio ni yake ninguthangi kuelesia undu usungiye nthi ni wethangu ye indi no bonanitie mauvo ma amanyigwa ila manaindie kwika music festival we na manyigwa ma skulu sie kibathukanio ninguthangi kuelesia mathau kana imbathini mekwina na dances kana kusunga kwingi ina kielelo kiba chande ya Kenya na mobo wangi makonetie uteti kate wa former president Mundui Uhuru Kenyatta na Mundui Raila ninguthangi kuelesia na mobo wangi makonetie sha ende na kakana kama kwita baby Chloe nende kwitwika ni kana ende kwikwa uthinzi ku ya India na ende mabalukwa ne mubango wa uiti wa shani withandi kuelesia mauvo undu maeletu ithanguni yebe na mauvo wangi makonetie judge ukwitwa Chitembwe na ende twikanu na 4G judgment kana ende ndanesi la undu violate na keanga likwemwe ende ningwithandi kuelesia yi kwani je naye ya chao no so indi tukambelelio oithanguni ye ya The Daily Nation page number 2 indi banenganitwe amanyigwa ni maskulu ukwitwa Rockfields Junior School pe yangi mekwitwa Mathogoto Teachers College na beona angi maskulu kwitwa AEF na indi mona nitwe maisunga angi maende na kusoma poem na langi makwete kukuna ombathi na indi kwituka kana muoloto wa mathawa makwina unona nasia maundu ma cultural events kana sithio cia banthi ya Kenya maundu ma mitwano na maundu ma kuketha nenese maundu asuma konanitwe na maundu ala akamailite kwitha makika kuya misioni na maundu ma childbirth mitalatala ila yati yawa nthini wa mwana kwisa kunengwo isitwa ni maundu meba meka wa ni mbaiki bathukanyo banthi ya Kenya asu ni maundu lama nona na bwani ciana isu ila inaendesie maundu mambathi tukalanilie thanguni ya katatu indi ni movo makonete kana kauka kwitwa Chloe na indi kwituka kana inya wa kana kau eta wa Gladys Nyambonyi na ethia keta wa Boniface Nyang'ao na kana kaneta wa Chloe Agnes na indi kwituka kana ina mathina mango musie nuna tetheiwe ni social media makanisa na andu mango ya ulau ma raise 1.1 million kana kaka ikuya India kakekwe uthinzi na indi nayo sha ya promise kana ya matha kumanenga 500,000 na indi kwituka ila mana indie India mwana akekwe uthinzi indi shane na affiliate na indi tethesia undu violate na indi mobo mainena na indi maikulia unpala mailite kwithiwa mayumilela ono wiobo minister wa uiti na uima wa mwenende Mundui Adan Duale anenete thanguni ye akasia that approval is fake na asia no kusuka na no kusikata kecha publishwa ithangu ni ye asia no kusu Nation Media kethani kwisa ku publish ngewa ya muthemba usu na indi asakana no kuthikwa DCI nikenda akaelesia kana katwae valua ila kindu kiki publishwa no kwithiwa akisu Nation Media nundu wa kunengane ukewa uyo tikilanilie ithanguni ya kana ende ni movo ende makonete President William Ruto na ende aine na mthani weyo na andikima movo ende no nethiwe akielesia ngwatanio ya nthi ya Kenya na China na etete muno na Asia o kila kiende bano maundu mautandithia na kana enda with the ya Kenya na nthi ya China ni makwatiania muno ni matetheka nundu wotandithia ula mekwitha makiendesia no wetie kindu cha kumia tariffs kana ila import tax ukethia inde ketha si Indonesia kumwa kuye China sieto ba Kenya inenganwe ne tax kana either yetwe na tax undu inenga wa inde ni mekubetewa na inde kene tina wa kwethiwa US ikunikila muno maundu fulani la maendegwe banthi ya Kenya na inde ila ukulilwe weni waise kana
pai kindu kingi kiende no kwailia utandithia bandi ya Kenya na kubetangiwa import tax kana tariffs isu siende kana sithia wa iyikiwa ndeni wa mathoa ila sindu ciokumwa kuu China kwetu bandi ya Kenya. Ithanguni ya thanthatu indi ni mavo makonetie muvea kana IEBC na indi the con kana ula chairman aise kana nimekwithwa maitwa isia usakwani kana by elections ila ciukite miongweli na ina nesa na asa chumwani oto chumwani ki no kwithwa ainengane kalenda kondo maundu maketha makiendea na athana kana ona kwetha atongo aingi manona na bua kana maine na mayasya ona kura cia Ruto cia makuyania makoya pena aka kana pena women rep umwe onethi wa chasi una tongo yange makasya kana nitisi African leaders matongo yasia kwa term ile na momena surety kana makeko ndu batoneka nikenda manenge Ruto tamu wakeli na indi na yu ama IBC kana the corner okilile asia pa iketha na region onemwe ya kura na a Kenya meke kulikwa ni wia usunundu mebo nundu akwikithia kana kula nisi atwaigwa kanosa kwa ni watwaigwa undu vaende yetikila nilia ithanguni ya nyanya indi na obe na ex judge kana mundu mola wa musili wa makwani na indi etwa Juma Chitembwe nake ni accuse kana ni wekombililwe ni mabitio makwethi wa A4G documents ila sesia ikwani ya kitheka kuya kwa le county ya eka miongweli na indi etwika kana kiu nikenda awin ikwani yu awin ye client kana la wa mungame ikwani yu na indi etwika yu no kwethi wa chose wa etambia ya mea ikwani yu twika ya kitheka cha mundu kwitwa Hassan Mohamed Mwazecha na indi ya toiwe kotini 1972 na indi after kwekala yisilwe binda yasa indi mundu okwetwa Chitembwe no balukilwe ni kwithiwa endekethisie muno ikwani yu ayewin nikenda atono kukwata mbesa tekela nayo thanguni ya 10 ni mobo makonetie ula kila kiko chekekie ne cha chekekie bandi ya Kenya ila bom ya kitikie bandi ya Kenya na indi ni maelete undu maundu maendewe ni kundi yu ya Al-Qaeda 1993 mubango wambiye 1993 tekela nilio thanguni ye page number 11 ni mobo makonetie expo ila ni ya livestock itwa meat expo na indi jituka kana muthanani wambe nijinokie andu ngili 10 na ile na indi ministry ya agriculture kana ministry ya oimi ne vuthiisie ndeto imwe ile inatwika kana vaccination drive kana vaccination ila yendewe bandi ya Kenya niko nani tuna mundu Bill Gates na indi mainena maiseva ikindukita wo na masa kana ndi ya Kenya Aden Duale whatever cabinet wa agriculture mundu mutaikagwe aise Kenya ni produce ya 14 high quality animal vaccines kana Kenya ni ina utonyi wa kwi service ya ndawa na ende ya sakana ya saubia ona no export ya to 16 countries kuyande sianza na ende ya sakana ndawesu ninze omuno kwithia isiya indo kwithiwa itatona kukwato ni mathina kana mawau amwe ikaete productivity kana kethia ng'ombe ni siasia na muno na indi pata muno ni kwithia iri yande ya Kenya kwithiwa itongoetie ndini wa animal health solutions kana indi kumina mathina ma indo bandi ya Kenya na indi bio mabisa makunitwe bau monanetio aundu expo yikiwe na indi bena mubi wakwitwa National Livestock Development and Promotion Services chairman wo kwitwa Mohamed Elmi aise indi nibatonye kwithiwa a good regulation kana mutalatala kana mubango mwailu ila ndini wa meat sector nikenda kwikithia kana nyama ila cia nyaikwa banje ya Kenya ni nyama cialite kwithwa i consumiwa ni mwene ndi undu bailite itena mathina tekilanilie nayo ithangu ya 15 indi bena mundu okwe etwa lawyer Guy Spencer Elms na indi etwika kana nundu wa skip court citing kuyanga likoni sia London na indi etwika kana koti ni mukwatisie na mabitio makwithwo nake A4G a will mavo asumake no methila ithanguni ya 15 katuni ke thangu ye ke page number 17 na kasoletwe mundume na mics mundu nena ilo kwa address andu ingi na indi itina wake veandu
mabwa hata mabingitwe kanyumbani o kanini na kanyumba kaililitwe stone ni ka glass paundi ni pena mathangu maingi ni kwatia ni lando sikia wakura ikunwa paundi ni pena ikura undu ikuna mathangu asuma kura pena andu meli omwe kwete ithangu yikitwe tick na pena mundu mukambe wake aende na kuandika na ende mundu suivu na Mike aite African presidents usually get second terms na ende ane mundu makonetie usakwani wa vandi ya Kenya tusise nayo ethangu ya The Standard na ende kindu kiki kwitwa NATO ally na ende kindu kiki kwitwa NATO ni organization ya North Atlantic Treaty kana ni mwigwano ende wekiwe ndisu cia North Atlantic na ende yetuka kana yethe na 32 members 30 kuma kuu ya ngalikoni ya Europe na ele kuma ngalikoni ya America na ende nayo ya Kenya yetuika ni NATO ally kumaanisha kana ende ndi katikati wa organization isu na ende ni US yeta Kenya major NATO ally kumaanisha kana ni bethe na relationship na ndi ya US na ende Q kitumie bethiwa na ngusanisa nundu pe maundu amwe ya Kenya yende sie mate kwendeka ni ndi ya US na ende to some point yetuka kana ngwata ni yesu ya ndi ya US na Kenya ni tona kwithiwa ite kuendeya na ende tusisi ethangu ni ya keli ithangu ya keli ende nayo nena nitio maundu makonetie Kenya Music Festivals na ende kasia rich display kana ende otondo ni na utabia thanguni yiwi ya The Daily Nation maundu asu kana 97th National Music Festival yana nasa maundu makonetie culture kana siethio cia bandi ya Kenya na ende kuituka kana ba nene la controversy kuya meru nundu performance isu cionthe inekawanisia na isupa inemwe ina criticize the government kana ina kuna silikali awethangu ni yuna maovo makonetie kisomo be na mundu ukwitwa Ogamba Education CS Julius Ogamba na ende tuika kana niwende na kukunikilwa nundu akwithiwa anatumie pesa cia capitation ku facilitate maundu asuma ongoing music festival ithangu ni ya katatu na ni maovo asu nini na kuelesia ma lawyer su kwitwa Guy Spencer na ende tuika niwende na kumandwa nundu wa ku forge land dispute ya 100 million ku yangalikoni sia Karen oithanguni yumo bo maumite ngalikoni ya Kisumu nende kwetwa kana atandithia ni mande na kutala wasio itina wa mwaki kukwata kiwanzani cha Kisumu Bus Park muthanani wa iyo na kubibia stalls kana ibanda miongo 5 cia atandithia su na ende kutia atandithia yana yemwe ne 12 maende kutalania wase nundu sindu cio ni cia kali ni cia bia oithangu ni ya kana ende ni mobonu ni na kuelesia be mundu kwitwa Stella Agara ni governance specialist asa kedwa we member kana tondo yu Kenya ngwase ni major na NATO ally pe maundu fulani with our expected quicker na ende be yambete kwa CIA kana the US wants its kana the US yenda ngwatanio na ndi ya Kenya iprobiwe na yasa kana Nairobi ilobi yedito yeteo behave nesa nekasia president kana President William Ruto kwebinda yimwe aye kate yani aye alama matani ya favors siande ya US na ende nundu wa kwithiwa bena maundu mathuku maende bandi ya Kenya ala ni extrajudicial killings with abductions yuyu governance specialist utu wa ECA ketha we member wa isu MNNA kiuna utabia major na NATO ally pesi ndu wale takwithiwa my expect kuma kwaku kindu kimweta pena respect kana ndai ya pena good neighborliness kanokethia bena ulamwe wa museo wa atui pena respect for human rights with the ndukulikila rights sia mwene ndi na kindu kitwa dignity na inde asia what we have witnessed kila tuonete kufikia bau ni exactly opposite kana maundu mayende undu megwanie baumbe angende no treaty sumekie ithangu ni ya katano bena mauvome ni kwataka na President William Ruto ethito akithukuma na indi isu ni ndeto cia mundu Gachagua na Muturi ethito aithukuma kuyanisa wendi wake we mwene ti wendi wandi ya Kenya na indi onange miasia itambia ya mundu Trump ku downgrade Kenyan state kana kwitha kikala to kuvuthisia
nthi ya Kenya ndithi wa yina consequences ona imwe ithanguni oyi indi bio maundu asu nini nakwelesya makonetie NATO na indikasia currently NATO yina 32 members akasia none of the member states kana ba indi onemwe yumite Africa maundu asuma NATO no methile thanguni yu okwo kubepa na briefing sie basha kumangalikoni ya nande indi be andu 5 suspects ala indi makona nitwe kwitha mo waye maina kana andu amenza mithanga umwe na indi masitwa moni maandikitwe ba na indi matuki kana ni malekilwe na bondi ya silingi 500 ngalikoni ya Kakamega na obe na kana kamwendi kakuniwe kwa wanando ni kwithwa nako kana waye ithe maikosania sukuma kwetuka kana kamwana kuka no ya sukuma mundani wethe yake neletho unokia mananiko ka kunethe yake na mwandu maka kuna makowa ngaliko ni cia Busia pe top officials than that ende na mwala makona nitwe na 1.4 billion fraud ngaliko ni isu ende makwatiwe ni muvya wa EACC ngaliko na sioba cia viga beno gukwitwa anthrax ndisi kwa kikambani waweta wandulu ende ula withi ya mundu akwatwa ya nyama cia indo kana nyamu yino wowusu nende kuituka kana andu atatu mabikiwe sibitali wa viga na mathimwa methio meno wowusu nende ni maende na ukulwa withia ila contact yamo na indo ende niole kanga kana ni mabikia kukwata indo o meso bete thanguni ya thanthatu na US Senator na indi asia niwende na kusukumia nthi ya Kenya withio ni akunikilwa muno ni nthi ya United na indi be mundu sukwitwa Uncle Sam mavoasu no methila ithanguni ya thanthatu tusisia nako onako katuni ka ithangu yi kasoletwe andu ana mundu mwaiti Ruto must go mundu usungi onthe yani kwa nondu masoletwe ba maende no sunga umwe sunga iti Ruto must go ulonge aisie say no to Kasongo ulonge aisie tumesema one term na ende na obonge waiti all I am doing is enjoying my retirement. Na kwa mwe aitie Ruto must go, ulonge aitie say no to Kasongo, ulonge aitie tumesema one term, no sunge aitie all I am doing is enjoying my retirement. Na indi kauniko katuni kaithangu ya The Standard na indi museisa mwendwa usu niwe muthia wa ukunikili wa mathangu tukuya tunengelesya o mauvo ao kwa kuve na indi no usio ukasisya nayo indi yethangu kwoliku yewetete maundu mailia ata o wio weka utena haraka yabi kama ndo ni wasaile na indi umunthi ni tukwitha na unenania andu mamwika nimethiwe muno mainena na makwasya pe maundu tike kwisila na tenda silikali itutethesie na indi nene mundu deputy president Kithure Kindiki ni waise yu me ready kwithukisya amwika na indi no usionde ni wakilungukita kwinia amuka indi to the team na ni maundu meba andu asoma amwika makeso toy wa president kana maka yu ni methukiwe tondo mewe ni methukiwe mena mathina meba na menda mathina su masoviwe kwanzia ili atakana mekangwe atanikenda withe kiyo choki ne kinende ya kwevinda yasa nye ni tawa Caroline mweni wa muteti na nina udhota nataka mbuto sukite ni twidwa twina mweni na twini kandini wonenania ndio kula withiwe na ituta we mundu wa mwika indi tutabia wewenda wikwata ni silikali nikenda maundu kwa mawia maundu makwithiwa ndwi kuinvolve wanthini wotongo iwanthi ya Kenya na maundu ingi ala maende mwika makete kuya indi ni wasungu wandu bailite ndio tabia ithwa na itu ndini wa Mutongo TV kuli kwa Facebook ngalikoni ya YouTube ni Mutongo TV /FM official ona no tutumie woni wako nambani ya ili 3 nikenda withwa na itu ndini wa unenania wa umunthi nitawa Caroline mweni wa muteti ndikuya dukadi basa.